Ya, bismillah na salawat. Ito niya na yung nenek ko, nakanana. Panero para katalasano na apa pun lang nujama bismillah to sa kuno salawat. Apa-apa lang bantama regalen no ala baju ala saluar ala apa bismillah kuno salawat. Supaya dia jadi apa-apa ya di batang kalian nyo yung pangamasian ng latalo barangka ng latalo. Yung kupakin pasok sa sapato ko na lang si Oler Rioto, yung kupakin nasur sa luar, yung kupakin nasur rumah, yung kupakin parun na tiyan na meron simulan ko, alhamdulillah. Tena dyan ako cara dari simula yang katalibak kay kurang nila ito. Nga pa na kamo makakabos yung gurong ko, ba't niya, inak. Kung natin kita pamaming pagkutat na ngayon niya din ng alimin, kasi yung masiso na kingajar at Riolo, nang parang kitingin mo makamay na itong kumalimin. Ano sila, pagurong ko. Kutinggi, may kuwan kataulat-ulat ko sige, di masiso yung kadat ketinggi. Salah tama, marigalas ka na may ngajar at karoon din ito, marin na dyan dyan. Nabi sibil na nagkalawan, negri natin. Nga, memang, salah jawaban ko na panama dyan. Apa ko ba ito? Kano matematika tinggi, matematika ako. Naik tadi bustang apa? Iri. Anjari. Yakin kita na barangka. Bismillah salah. Nanti yakinnya ke mana? Makanya bismillah salah. Pakai nila natal apa? Yakin dan percaya. Kung bismillah salawat tatarus ini mereka raina, tarus itu kembali nabi. Barangka kini apa-apa di dalam natal. Insyaallah. Anjir ini kan Riolo, kalau dipikir apa yang akan daham puluh unti bisa teko tena par Riolo pires kamerai tena namen untuk pires patok pires kali tania kayak mantan juga pandang pires kali tuh di Riolo susah kan Riolo di zaman ini karena cerita sama-sama kan Riolo nanti yung pulih milih kan dengan mereka kaya naman na dipilih. Ih, kalau nak kena kurapi dengan Andrea di Santaipa, kurapi dengan Andrea dampulu. Alhamdulillah, tala sa ton, ginay sehat ton, ginay anggel, pentote na namate kata jalan. Nataipan ni ka Andrea kati ni kan. Betul tidak? Alang ngerton yung kita makabar kami. Ternyata jamaah. Anya lawan ini takan rekan-rekan katanya di kan rekan-rekan por. Ni katanya na lusong-lusong ngandre. Kung niya apa na nakanda, kulay ka mag-ipay, napasal yakin na ron siya lang na nakandre. Dapat niya kinyaman. Nanti kasih berdi. Kaya apa ko din nalalay kami. Kasih Agus. Betul? Tidak tahu. Tadi sinilay tapintal lu na salawat, tapintal lu nang pala coba na kakan. Baji ginapatar mo dito na baji nakasyan na boli. Alhamdulillah nenek Riolo talipat tinggal nagari kasi. Tena na jay gari lang ni Riolo. Again, buku-buku asulul tanaya. Ih, Riolo tutuwa ya tuwa minaw na sa akin meeting na tira sa ninyo na garata. Kau dah sekretary udah lari na para. Kau dah rewa na meeting. Ya, pamatin na Riolo tira sa tao kasi again na tinagkulay meeting tira sa garata. Nanti aja apa na kan? Apa problem tiras si tawa? Ya, persoalan kan dengan dia, persoalan barakah dengan kan dia. Ya kan? Ni ketika kamu ni kan dengan dia antar buah angam bali liten apa nikah anda nang minum pancing kami lain. Pamati jahina. Una may nyori kasampulan 5 meter lakuna pires ka. Alek ko 5 meter kasampulan 5 meter alek. Napakaabos niya tanang sa ngano baji di pacinit. Sa ngano nyaman di papay. Dari pusing dia nilai, ini nyaman tuh. Sanggil main jembatan ini nyaman tuh. Karena sih naik malah. Angap, lantai main nyori, janggerin. Jadi barakan, ya kan? Nanya dokter, ngap pernah ke dokter pun apa sih bos, bandar kutu-kutuku. Nggak tahu dokter kau kurang makan ini, kurang makan ini. Ya, karena ke dokter karena balala makan ini, balala. Jadi nak mau kurang. Lele. Makanya jawab. Aja ini Riolo kudu talaga na kuno na aja. Ikaw barakah. Karena nyala pakalompoy bismillah salaw. Napangajar mantong katena nakana salaw iya nenek tak pasabi. Riolo nenek ku talipak kana salaw iya nakana pasabi na iya. Dia ko tak kalupa pasabi na iya na. Yun yung nasulat irasin yung tuli niya kung pasabi rin na iya na. Mana kayo kung may pasabi ko rin na iya.
As-salawa ay masuk. Itulah kehebatan salah. Salah. Lampun na ninet teriak. Pati na ka maninet rinrana siya. Sasang. Yo, perbandingan kan aku ceritaan. Sasang iriaro lampun na ninet. Jadi rinrana. Pila repes pemain jadi pila kodi-kodi ko. Kale di polisi ko. Dede sebelum kemruno. Ila lang nga siyang buna. Iya kan? Dede lampun ta mga man singa ramamo ng tanja ne. Pila repes pila gagay pila bulawin ki. Mingka pun na singarat lang pula ni bicara naman ni beta. Mingka pun na baraka na singarat na beta. At jujur na bukaw. Singarat lagi lampunta kibetan ni teror. Mingka baraka na singarat na beta. Kanenet teror te lampun na singar. Pacini naman to singar sa natin. Dari mana lampu sasang bagi pacini na bagi yatin. Tarang yatin. Buti na kalau nene ka lampu peang-peang jina pakai mingka salam malu bijana nasi na rumah. Betul. Bagi na pagcinin. Oi cikale. Kakek kau ngaten do. Na lampu peang-peang jana. Lampu dari rana. Ngapa na bagi kamu pagcinin na po na malu bijana. Tena to nalilili bija. Mulai bija sapeda japak montoro oto na sengas na rumah. Dengan mga man karena tanang yung poin bulan 20 wak dalam balak muna bija kasih asin sa cinik. Ini jangan lumanya nga mo nagtadya na matagoy. Sige mo. Muna niya kasih asin yung pinipiti ko. Kate na baraka nagatusingarat ka. Majiba kanyataan di pa ako na ba? Kamu kan nalilili mitaw bija kasi ngaran naman to mataya panra. Kan sasang tiya. Mana bija bela ka duit na ini sili rupa. Mana to bija rek ka na duit na sasarat di sini. Lagkay warane akana pagkanal. Gini perbedaan na kaku. Pertukun anak ka jam mendolotong ijren na. Kapatang 10 tahun lalu. Kapatang 10 tahun lalu kula sunat ke pan. Dari itu jam mga anak anggap 80 tahun lalu zaman dulu rin ang ngalini ni rolo pangadak. Kurangi ni rolo pun anak-anak tutuaya. Wah, ko barang. Mantap ko siri. Ko ngayon na di ka rin nga. Hindi po, nagawa. Dari rolo pun na biyan ng palatulong. Tena ni Wanto na nakanang buko member. Nakanaman to, kumasirin ko. Kung naparang kubalukay barang-barang ko sa latin mo matisiri. Jadi Bija. Ano dia? Dapat balu kay lolo tao barang di jana asal tena mati sirik di jana. Kamahaman ikat teman to ng balu kay di jana. Katan na tira pabalu-balu bija. At left kasi mini pabalu-balu bija 2024. Hati-hati ko chalo kasi narimo ko catatan bija. Kanto to kira catatan kasi bija sa lumatin na para catatan. Pabalu-balu bija dia. Nakarajaja catatan ko dito ni bayar. Dari pasar kritik sambaran catatan bayar. Kasi gitu. Ini kana tao mo dyan, natamat data na sikut ki Jeswana, kanya data ano bagirwana tao mate. Atau pero nyo, kapabalu-balu bija, kau buntulok ko. Kamera niya, mancatata niya, sigalit ko, pinduk ko, pintak ko, pingak ko, pilik ko. Masari ni Doy, ba't naman iwala na titrabaho, naratin, naman. Hindi, kanang ko balu-balu bija rin. Ba't ko na pangalan, ba't bija na rin dyan? Kaya mo buwan. Ini pun sasang hati yang mana dijahit balukang nasi. Sehingga kilam pun mengkatin nonton sasang teman. Betul? Oh jamaah. Ini jamaah yang saat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pacini kariolo luar biasa. Atinna kariolo luar biasa. Nur, cahaya itu ada. Nih kibarakak na cahaya ya dia. Nih kibarakak na singa. Nakeu panaton toriolo ay tanja na di kuno taong kamu. Kati naman tong modern talas. Di katen din ni po naging kana to jay biyan tan din ni man.
Nagkikana mana saja bijan. Tama to mo ko chalit na lising. Udah jajan tuh, ko bijan tuh. Tama mo ko. Natutuwa teryo lo ya lima nagarana ka bijan ko na pasirigimentong.